Kumshi banta ban rakhi ka International Day of the Deaf halor ka phangpedeng, a world where deaf people everywhere can sign anywhere. Ka Meghalaya Deaf Association haka arphonre utar unai lor 8,000 arphulai kala penlong ya ka jing persyai pat ba ka basisngi halor ka jingdon kam jo ka sign language habaya kran barki breyu ki baduna ka bor yo snow kabala long hakhandai lan. Hakani kasni lawan ban ajing kran da ka kong Bertha Ji Dekhar ka badai ka Executive Director Bethany Society Shillong, u President ka Khasi Disability Association uba Starwin Kharjana, u President Local Taxi Welfare Association East Khasi Hills uba Wandon Bokjerwa, ka sembut kong san ka Additional Deputy Commissioner East Khasi Hills District Shillong ka kong BL Pakinteng, ka kong san badai ka MCS Commissioner for Persons with Disabilities Meghalaya Shillong. Habai kran sikla patai khubor uba Starwin Kharjana ubade u president ka KDA ulong baki pat ba kidan kam bantip banang ki sign language knang bakin sngo thu ban ekran bat ki breu ki baduna ka bordio sngo bat kibam nang kran shu la karpat ka sarkar baka dei ban bu ki breu ki banang ki sign language haki office tre kam sarkar haki tanat ba pher kum ka Directorate of Social Welfare ki district social welfare ki office jang ki deputy commissioner district social welfare child development project officer but commissioner with disabilities namar kini ki office ki baki breu ki baduna ka department ki shat lik dan kam Hello, mga kagsdang yakwa kami na di presiden ka Meghalaya Deaf Association di tagasmi yobat long kawan di bisik sign language awareness program dan sign language tentang kedua baru di problem paling berbuat ke di program paling berbuat program ban sikai sign language ki bro mar ba tim ni bro ban don buat slow mission bat kedua juga khatam buat let ban sekali kali taksi dek tegapor buat lagi driver buat kisum ketat no nama paling nabar kerajing yang keren kon kison kedar lagi ketau tagasmi juga sosial takwa bat penong di kawar nak tanpa ha kaya langsung lambat khatam sosial ban penong bai paro kibreu gen long tiba yetip long komen pada tip gai bai gai ini burung khatam kibreu long juna khotna la dei ki bayu siu Pembersih ni lagi pada untuk ni kebawana tu langkan kacau dan burung lang mai kita tahu paling di awareness program ta kita tahu awareness ta long pan sapian kita sign language jebru pada polisi nama sign language tu nak kam bagi bro di balong Pembersih ni bagi langkam bagi beliau nohikai bagi sistem berperlok untuk pembersih. Kami juga sign language yang bukan kamha nama school kena di balong pembersih dihapu di bat boleh baban sikai dan sign language langkam sign di hapu school langkam kita school special school dan ai mentai na kita kabar kami kena scam bakawan rak jingklan nama taka awal ka sign language nama sign language di bangkam lagi betul di limbakan awal program itip sai baparo lagi bro kita tip pa ni bro kepada Boris Yorut lang di Bakerpang di Selang bagi bangkam ruban ya trilang subhalang di bangkam balik lektre lekta nilai jenis nusu di bagian awal program tentang driver paparat diberi tepat pak yang tiap saya bangi ke disability jongi ke di bawah museum yang itu no agak yang masalah kebapi pelong taksi Hila bani tu yang kena ke program dah kebapi pelong taksi long ka jing temu jong kani ka program ka bani pelong mentak sini te kalong ba baro kibriu haka jelam Meghalaya kumju ini hi haka ri India ba ka patai berkawai bakin tip ya kani ka sign language interpreter ka ba kibriu ki baran juduna haka boryo skill
kiba mla ban kren bat miok snyo kiba khot def kata kalong ba kiwei ki im lang sa lang bat kibrio baro stilu ke kin tip ken ya ka rukom kren jongki kata ka dei namar kane ka sngi ka dei ru kata ka International Day of the Deaf Kila se kumna kaliang te ka jing ka bangi kendu ba ka dau ka bangi pelong ya kani program ru kalong ba ha kani ka jela jongi tren long ka jing ka bai ki kendu ba kalong ha kalik kawan teng ni lik don kam haki office sarkar lada kitu kinong trei kimnang ya kasan te kong ra jing yang ngimyo ya kai ka bai hon ni syong takasi te kum mga batay menne teng dan daki basutho ai kot kumtu daki kren ru lada ki kimnang kren haka jaga ki bawa blok ni jaga ke badan ki kulit ru teng ki dai ba kala lek no te ki kumta le se long kadei namar ba ka sarkar ru kamdas peli jimutan rengi so kuman bat de menta ba ka sarkar ling ba ka tanat election nakapor ka ju aji hikaya kene ka sandang we interpretar kumju ru yaki police department man laki police station ru kala penkre baki ki kunong no we na ki pulit ude banang be yakane ka sangnai we kinang ba lada kini ki def ki wan ay kano ka jing ujo la na ka jing nak banda jing don kam ki kalong bakin siutu ya ka ka bagi te long kumta nga ban khia ru ba la kumno ba ka sarkar ka dei ban khmilem ba kan don bi unong penkelak tien haki office ki ba kilik don kam ba kini ki bri ki bran juduna dukot met ki ba mi osno bang nangken kum ha office commissioner for person with disabilities ka office directorate of social welfare ka office deputy commissioner Baroki district ka office jong ka district social welfare officer Baroki district bat ka office child development project officer kini ki office ki dei baki bri ki bran juduna di kamet ki jutlek don kamba te ladak don unong penkelaktin ye ki bam yo sngo bat bam kren kalau gaji mentoy bat kalong gaji rap ru ye ki habaki lek don kam kala ru bat pendep ye kam ka ba ki temu tangki OH ki duna ki BI bat ki HI te kumta kani ka rostar te kamot ka penyiaran kat lang kan yang ni berok khoj te le se ngan tu ai nuksa ni don hang ne khasi jantia bat karo lada ngan tu sim nuksa lada ka pus kala cis pak teli kamut ngindon sangut lada ngindon sangut kamut kala ka kategori beningkong de BI kamut kala aban BI na khasi HI na karo kalau na OH na khasi MR nak karo te kanwan hikum ta panda dakade ka rostar ka basis pa pon lesi la dakade bat de ka rostar menta ka latang sanphau unrupau te kamut kinyo so ki BI ba ki HI te hadin biang tin sawan bat de ki OH bat ki iwe ki kategori yo jam kat kum ki tip jongi hadu menta kiba ka sarkar ka ai kam ai jam ru kat kum ka bah 100% te ki kam dunaru ki dei ki ba mi otno ber ki ba mungkin ki ba kot ki kategori HI hearing impair te ngipet ka sarkar ru ka thung ba tang ye kini ki lokomotor OH ki berduna kejat duna kti nomor baro iskata ka thung ba tang kita nomor ba kasuk bakin kren ki osno kin ha aru ki osno te kumta da kejingwan kani ka rostar system ni sukumen man marbangi ru boro iskata ngi le kumno ba sarkar ka de ban menteri kami kani ka rostar system te da kejingwan kani ka rostar system ni kermen ba ki bri ki bran jiduna do khatmet def bat BI HI OH MR gitu kan wan da kajing ken be sarkar rostar ka register kemut kini yo kamlang kin baro ini kermen ba ha kajing penia ya kene ka rostar system ru kan long kumba ni khmi lenti ba baro ki kategori ki bangidon sautli kategori te ki dei be ban yo kamlang ke long kat kum kajing tip jonga te 4 don tang balong ni dang yai kerpat kinang saradang da kajing pelong ya kani ka program long ba ka sarkar kan sneu ya ka ei ka jing penpriang jongi ba kani ka sang lingwit
interpretar kalon kabadon kamba Te nakaliang nak kaliang jongi nyempat don kata kajing banpa ndai ngilai kerpat dak tien tang bangilai I pade ya ki kamba ka sarkar kalale namar bakala simkia kumbang olong bimta kala simkia hakitnat kulit hakatanat election te ngi kermen baki wei pi kini kitnat ki banglajer ka teng pade ide ki bakam don kamba baka sarkar lakumno kadai bandiale sitom soya kini nang ba kiru kinyo ya ka jimentoy